Byiza nshuti bakunzi b'Urugero Online Radio, amahoro y'Imana kuri mwe mwese. Nizere ko mumeze neza kandi Imana ikomeje kubarinda aho muri hirya no hino. Mbahaye ikaze kuri no channel yacu ikorana na radio yitwa Urugero Online Radio. Ni radio ya Gikristo ibamwe indirimbo nziza, ibyigisho bitandukanye. Na kwifuza ko wayimenya ukayumva iba kuri internet. Ushobora kujya kuri application yitwa Online Radio Box, hanyuma ukafungura iyo radio rwose ukumva indirimbo ziba zirimo. Ni ibiganiro dukomeje kugenda dushakisha uburyo twashyira ibintu ku murongo kugira ngo muzatangiye kumva ibiganiro neza, bisohoka neza mu majwi meza kandi n'ibyuma bigezweho. Reka mbahe ikaze rero uyu munsi mu kiganiro Inshundura Sport Show. Inshundura ni ikiganiro cya siporo tubageza amakuru atandukanye. Muri iyi minsi ari kuvugwa transfer rero zihari. Ubu murabizi ko amakipe ari mu biruko nyuma y'amashampiyona, nyuma ya sezo kwirangiye hakurikiyeho icyitwa amatransfer. Haba harimo icyo bita rumors rero ni igihe abanyamakuru baba bagerageza gutanga amakuru ariko akenshi aba arimo ibihuha, ubundi akaba ari ay'ukuri. Gusa nanone hari amakipe amwe n'amwe batifuza gutangaza inkuru ituzuye. Niyo mpamvu rero uyu munsi nahisemo kubaha amakuru. Bimwe mu byo mugenda mwumva mu binyamakuru bitandukanye n'amakuru bafite, ariko rimwe na rimwe ugasanga ntabwo acukumbuye neza. Reka nze mbacukumbure rero, ariko mpere kuri Kevin Muhire we sindi gutindeho. Nyuma yuko havuzwa amakuru yuko agomba kujya muri APR FC, bigakomeza kuvuga ko APR mwifuza, ndetse nyuma ubuyobozi bukanabihakana, ariko abanyamakuru bagakomeza gutsimbara bavuga ko bishobora gutungurana Muhire akagaragara mu mwambaro w'intare nyamukandagira. Ariko mu by'ukuri aya makuru yaje kunyomozwa noneho mu buryo bweruye, aho ikipe ya Jamus Sports Club yo muri Sudani y'Epfo yamaze gutangaza ko ihaye ikaze Muhire Kevin, ibwira abafana kuba tayari kwakira umukinnyi w'igihangange kuva muri Rayon Sport, mu kipe ya Rayon Sport ibarizwa mu gihugu cy'u Rwanda, akaba agiye muri Sudani y'Epfo. Uyu mukinnyi ni nyuma yuko byagiye bivugwa cyane ko na Jamus yamaze gusinya amasezerano. Abantu bamwe ndetse ku munsi w'ejo abantu bamwe bakaba batarabyumvikanyeho hagati ya munyamakuru Karenzi n'uyu musore bakorana, uyu nguyu bita Umutasi. Ariko nyuma y'ibyo byose, ibyavuzwe byose, Muhire Kevin agiye kwerekeza mu ikipe ya Jamus Sports Club muri Sudani. Ni ikipe ikomeye muri cya gihugu, ni ikipe yubashywe, ni ikipe igiye ikina amarushanwa mpuzamahanga y'amaklub, tuvuga nka Champions League cyangwa se Confederation. Uyu mukinnyi rero reka tumwifuza amahirwe masa, kuko byarangiye nta kindi gitegerejwe. Muhire Kevin yamaze kwerekeza mu ikipe ya Jamus Sports Club. Reka twinjire muri APR. Hari amaze igihe havugwa abakinnyi babiri, n'ubu biracyavugwa kandi nta wavuga ko byarangiye. Gusa kuri Jack Diarra we rwose makuru dukesha ibinyamakuru bitandukanye, harimo n'ikinyamakuru cyitwa African Top Sport. Iki kinyamakuru kivuga ko uyu mukinnyi Jack Diarra ageze mu biganiro bya nyuma na Esperance Sportive de Tunis. Uyu mukinnyi rero akaba kugeza ubu amaze amasaha 48 ari mu murwa mukuru wa Tunisia, aho uyu musore ukiri mutoya arimo arasoza ibiganiro n'ibijyanye n'amasezerano n'ikipe ya Esperance de Tunis. Uyu mukinnyi rero akaba yifuzwaga n'amakipe yo muri ikipe yitwa El Hilal. Iyi nayo yamwifuzaga Al Hilal, ndetse usibye n'ibyo na APR FC yamwifuzaga. Aya makipe yombi niyo twavuga, nubwo iyi kipe ya APR FC tigeze ivugwa muri ibinyamakuru, ariko nayo iyi makipe yamushakaga. Ni ukuvuga ngo yashakwaga n'ikipe yo muri Sudani yitwa Al Hilal, ndetse uwamushakaga cyane yari Flora Ibenge.
ndetse kandi akongera akifuzwa n'ikipe ya APR FC mu Rwanda nyamukandagira, ariko byose birangiye Esperance ibakuyemo, ikaba Esperance yizeyemo impano y'umuhungu ko ishobora kuzabafasha mu kugira ngo bongere kubaka ikipe nshya, dore ko nabo bafite umushinga wo kongera gushaka amaraso mashya, bagafata abakinnyi bakiri batoya bakaza kubahuza n'abakinnyi bakuru basigayemo kugira ngo barebe ko basubira kuba ikipe y'ubukombe nkuko byahoze. Iyi kipe rero ikindi twayivugaho nuko ibijyanye n'ibiganiro byo byarangiye, abantu bategereza amasaha 48 ari hariya ntabwo yapfa kuvayo gutyo ku ikipe y'Abarabu yagukeneye. Biragoranye cyane ko ikipe zano muri bino bice bya hano muri Afrika y'Iburasirazuba byapfa kukubona kuko yabyarangiye. Ni ikipe ifite amateka, ubu irimo gutegura kujya mu marushanwa atandukanye no kwitegura ibyo twita ama pre-season, kwitegura shampiyona bakajya muri saison gukina imikino mpuzamahanga, ariko biravugwa ko bazahita banajyana Diarra. Rero Jack Diarra Pantulu uyu nguyu ni umwe mu bakinnyi muri Burkina Faso uri kubakirwaho, ufitiwe icyizere, n'umwe mu bakinnyi wahamagaye mu kipe y'igihugu wenyine akina mu gihugu inani. Ikindi kandi Diarra ibirenze ibyo ngibyo nuko ari umwe mu bakinnyi bakiri bato cyane, n'umukinnyi w'imyaka 18. Ibyo byose bikaba bimwe mu byatumye bashishikazwa no kumushaka. Icyo nakubwira mu byo akunzwemo cyangwa se bituma abamakipa murambagiza nibingibi, harimo kuba afite umuvuduko udasanzwe, akaba ashobora n'umubola, afite ubushobozi bwo gutwara umupira uko ashaka, abasha gutsinda ibitego, ndetse afatwa nk'umwe mu mpano nshya z'abahanga muri Burkina Faso. Ubuhanga bwe bukagaragara mu kwihuta ku mpande, ndetse akagira ubushobozi bwihariye umwe kuri umwe, ibyo bita exploit individuel. No kuvuga ngo afite uburyo umwe kuri umwe ashobora kuba yamenye ko agutambukaho, ariko umuvuduko uvugwa na bake, gusa ikizwi nuko afite umuvuduko udasanzwe, ndetse afite amacenga, n'umukinnyi wujuje ibisabwa, ikirenze ibyo byose akaba ari umukinnyi ukiri na muto. Ibyitezwe rero nuko uyu muhungu ashobora kuzana imbaraga, kongera imbaraga mu ikipe ya Esperance de Tunis, akaba yizeweho kuzana impinduka, reka mvuga impinduka cyangwa se kongera amaraso mu ikipe ya Esperance, ndetse bakaba bamwizeyeho byinshi kuko aracyari na mutoya. Tuva aho ngaho rero twerekeze muri tuvuge ku yindi transfer y'umukinnyi APR itegereje, nubwo yo itararangira. Hari abantu bari kubivuga ngo byarangiye, nubwo yo itararangira. Uyu bamwita Celeste Akwa, asanzwe abarizwa mu ikipe ya ASEC Mimosa, ariko naho yari umutirano. Afite imyaka 23, n'umukinnyi nawe utahizamu. Yarasanzwe aba muri iyo kipe ari intizanyo, ariko kandi ari ikipe yo muri Swede. Iyi kipe ni mu Suisse, ni ikipe nayo yamwifuzaga, yitwa Servette FC. Uyu Akwa Celestine ubarizwa muri ASEC Mimosa aheruka gutsinda ibitego muri no saison 13, atanga na assist 10 muri shampiyona muri Cote d'Ivoire. Akaba ari umwe mu bategerejweho rwose kuzahabwa igihembo cya MVP muri icyo gihugu. Uyu mukinnyi rero usibye ikipe bita Servette FC, yatangiye kwifuzwa n'ikipe ya Simba Sports Club ndetse na Yanga Sports Club. Zikomeje kugaragaza ko zimukeneye kugira ngo azisingiye muri uyu mwaka. Gusa si izo gusa, APR FC nayo iramushaka. No kuvuga ngo kugeza ubu uyu we ntaho turamenya neza, bitandukanye n'uyu Jack Diarra we bivugwa ko amaze amasaha 48 warimo ararenga ari mu gihugu cya Tunisia, ndetse inkuru ibinyamakuru byo muri Tunisia biri kwemeza ko amasezerano ageze ahanyuma, ibiganiro bya nyuma birimo birarangira
ndetse igisigaye ari ugushiraho umukono. Bivuze ngo uyu we byarangiye, ariko Celestin Akwa wo muri Cote d'Ivoire ntabwo Simba iramubona, ntiramuhamagara. Yanga bose baracyamushaka nkuko APR FC mukashaka, nkuko Servette FC yo mu Busuwisi imukeneye. Reka dutegereze turaza kumenya ibyiwe ku makuru avugwa kuri we. Igihari cyo nuko hari andi makuru avuga ko umutoza wa APR nawe yamaze kuboneka, igisigaye ko aza gutangazwa nkuko tubikesha Taifa Bruno, umwe mu banyamakuru bakomeje kuduha breaking news zo muri APR zikaza zikonfirma. So reka dutegereze nawe. Gusa igihari nanone amakuru turi kumenya nuko uyu mutoza naza nawe azabafasha gushaka abandi bakinyi bashobora kugira icyo bamufasha, kuko APR y'umwaka itandukanye na APR y'imyaka 2-3 ishize. Barimo baragereza kwitondera none gufata ibya byemezo byihutaga twari tumenyere ko bapfaga kugura bakazana. Kuri no shuro barifuza kuzana abakinyi bashobora kuzana impinduka cyangwa se itandukaniro n'abasanzwe, nkuko bazanye uyu mukinyi Watara. Barifuza kuzana abakinyi bari kuri rwego cyangwa rwisumbuye kuri Watara, bagakora recruitment nziza zizabafasha gutuma bahangana muri Champions League. Navuga tumenyere ko bahora bavuga ko indege itazima, barifuza ko indege noneho izima bakamara igihe bakajya mu matsinda. Ese birashoboka? Reka dutegereze, amakuru aracyari menshi. Transfer iri hano hanze, rumors ziri hano hanze, ni nyinshi, ibivuga ni byinshi. Gusa ikiza cy'aba bakinyi APR bikeneye, iyo ugiye mu binyamakuru byo hanze bibasha kuguha umurongo, biguha amakuru ukavuga uti amakuru ameze gutya. Nkuko tubonye Jack Diarra twamaze kumenya ko yamaze kugera muri Tunisia, amaze igihe ubwo ni iminsi 2 arimo araganira n'ikipe ya Esperance de Tunis, kandi bivuga ko rwose adashobora guhita atekereza kugaruka muri APR, cyane ko amakipe abarushana mu buryo bw'ubushobozi no mu buryo bw'ibigwi naho zigera kure biba bitandukanye. Reka tubashimiye, kora subscribe, dukomeze kwibanira mu bindi biganiro. Sport na gospel nibyo nkingi ya channel yacu Urugero Online Radio. Nakagaruka.